E mohi ana tātou ko tātou maunga te tohu o te mana motuhake o tātou ki tētahi takiwā. Nō reira, ka pēhea rā o koutou piro, mena rā i te paro haere o koutou maunga i mua i o koutou kai kanohi atu. He uue ki te nui ngō tātou te whakamaori i te rā āhuatanga. Engari, ko ia te āhuatanga, kua tau ki te maunga o tētahi o ngā iwi o te tonga o Waikato. Hei tā Ngāti Hinerangi ki te ngautonu ngā waka kari o te Pākehā i tō rātou maunga i a wera iti, tai hoake nei ka papatahi ka ngaro. Nei rā te pūrongo a Hania Douglas. He maunga ka whakawhenuatia. Our maunga wiraiti is allowed to be quarried for her lifetime, which means until the mountain disappears. He awa ka tā hawahawatia. It is contaminated by high levels of nitrogen, high levels of sediment, affecting the mauri of our awa, the life force. So that life force can no longer return back to the people. Hei tā ngauri o tangata marae, me mutu. Now the quarry had consent to operate from the Waikato Regional Council, and that consent ran out 6 years ago. In that 6 years, the quarry has continued without consent from the council or from tangata whenua. He oi anō, hei tā a pāpā i te rironga o tētahi o ngā kuia o te marae i kaha whawhai mo te take nei, kua tupu te hiakai kia mutu ngā mahi ke ri kōhuke mo a ke tonu atu. We just lost an elder of our marae. Her name was Carol Ngaira. We knew her as Auntie Honey. So our fight began with my Auntie Honey in 2012. She stopped the consent being granted then, and the quarry had to go and find more evidence to get their consents approved. Hei tā te iwi kāinga kia mātou o te karere. I whakapātu rātou kia minita na nā ia mahuta, kia tau tokona tā rātou kaupapa engari auare ake. He oi anō i whakapātu hoki a hau ki te minita, a hei tāna i runga i te mōhio e noho tārewa tonu ana e tahi o ngā take ture, kaore tika kia whai wāhi mai ia ki te kaupapa. Kaore hoki a matamata Metal Supplies i whakai kia uiwi tia rātou. E ai kia te ao te rangi a pāpā, kua roa rātou e tohe ana kia mutu ngā mahi ke ri kōhuke i runga o Weraiti. He maunga tapu, he purutanga kōiwi. He oi anō, hei tāna, i tīmata mai te raru i te raupatutanga rāno o te whenua. The way our maunga became a quarry is through government intervention such as the New Zealand Settlers Act, 1863, that caused the raupatu of our land, the confiscation of our land. So the people that operate the quarry today are the ones that benefit from those discriminative and racist policies and legislation that are still operating today. E tāri ana te whakatau a te kaikomihana mo tēnei take. Engari, hei tā ngauri o tangata marae, ka whawhai tonu rātou mo te mana o te maunga a ke ake. Hania Douglas, Te Karere.